Naruko nga ayat. Umaykan pari James, inta pag merienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. Anda ngamin mga ayam kanyak nga gaway rin pare Alan. Isa masapol ang malpas ko na gito eh. Tapno saan ako nga overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim ano idardaras mo amin na trabaho. Nasken kami na makasapulak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Adupay kami na giti babayadan mi. Hunay mata. Kalat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat matan pare. Anyati ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Saan pa yan ang pan pare? Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor, tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa yung amin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo, tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakon, agtalek ta iti apo. Ipadas ta na iti balakad ni doktor, naramilag. Sapay ko mga rod. Tasan ako marit ti sakit dagiti matam. Sapay ako mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho ka matlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwer-pwer sa iti mata. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga iniresita na. May so kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Una na. Kat agyaman na ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patibkaram ka di ti pakinakam ti asawa. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakon-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka di ti sapsapulan nyo. Itay kayo pa ilaang nga agar-arikap di talamisaan. Kit-kitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itindanom anak ko. Awan samat tam dito eh. Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahil dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day tama no. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito eh. Impagarap ko lakit tin na nabati ang notebook dito eh. Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Ha? Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay tipapanamo iti eskwelaan. Wan tatang. Ngamusan kumamot akasta ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakasilang aroden. Ngumkasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapangkan. Okay lang kanyak na dyan. Di mo pagparikutan na taabanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka malatan ditaw eh. Sana balay, kabalan mi mag.
Ang mga no nakarkaro ako mo drap ti panagkitam. Numapwersa ka. Abintag bagkat. Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalidliday ka manin. Abay aya. Tayo bagkat tayo dagiti na naman. lima mi isang ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay. Apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo. Mariknak ka na lami isang ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo paila panunutan day tabanag. Agpaimbag kakit do. Ang mga nuag parikot lang ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat da ito ilangan water refilling station ti pamastakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak na anak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanan trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti dayta. Wala. Gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak diti restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapudno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pa eh. Anya? Apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat pa negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya negosyo na iti lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Isaan na kaikagdang akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo tayo ti kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agrigat dagiti anak mi. Iso ang mapanak ag trabaho di syudad. Anya? Kat, nagsalita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradon nga damastrakak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Naperdi nga mintay may sama siya in. Iso baset tinadeliveran may. Hangam sana balay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka oh. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumad nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't ti maramidak. Gaputa desisyonan na mo't tandagita abanag. Pasensya ka na bakit? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapos saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesiled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada nagmalmalam. Agyaman ak parehalan. May kaadagos itay inawagan ka. Kasano? Tanagak ita ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito idin to tamalaman. Anya ka tirumbang aramidak pare. Kasi kon mapagsusurot na itar aramidak. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat masawan. Ada ka di parikot. Manamdaman to na pagsaritan ta na itaban. Paginom takit di. Tapno makalipatak iti oray ang pagbiit lahi. Anya? Good evening. Yun isang ako. Ha? Nabarbartak ka matan, tatang. Apay ngay nagbartak ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Uregas ka sa no, malipatak ti parikot ko. Saan na rin ba nga nagbartak ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairawamak mo tan.
Pasensyakan, yun eh, anak ko, ha? Sige, inako ni Tisalin mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang anak ko. Sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si ka magayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana. Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatlanga, gawitin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amang dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Diyak masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaw. Nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet diti balay. Saan pa'y nga rudan anang rabi Di mi ammo, nunangan iti naginuman daw no saan. Ay, unay mo tan. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasok manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ije irwar? E din to tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Di yu baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ako unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod. Agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang harudan mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Demon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay niya mawag ka, friend. Rabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Diyan kun kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya? Apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, mauuma ako di ti kasto a sitwasyon mi. Awan na arudan mararamidan na para kadagi ti magastos iti balay. Bartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno adaigupan nyo asabaw. Kan makaginawa tarik nayo. Ayaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigata lang kami ni Tikastoy ang sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkita ko. Diakon maawat ti Kastoy ang nagbanagak. Panagriklakat agmay sa akon. Adula amin dagita ngay bagbagan. Makauma ti kastoy abiyag. Marigata na kuna yan. Saan nga umdas ti maalala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon na kon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko papanawan karagit ang nakta.
Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna na kita agad adal nga anak ta. Sino pa ti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti Kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan ka dagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrak ti basit a negosyom no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga ti kasta bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangaga karuba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsinlong bat. Kasanumat ngamin, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan ni anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan nana. Lumabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko. Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala. Tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho ije syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga oray agtok yan tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanijay. Ti amukat na pigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Yan may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala, palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi adwa. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti doang anak me. Wana pare. May kangarudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke enton maminsan. Agyaman ak pare ha. Saan ta nagbalit ti panakilangan mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin. Di kala ko man pumumpanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nang ronak at kastanti ka sa saad di tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapol nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan na umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapot a dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day nga agpaay kada tayo. Kan may sa, dan trabaho yu jay sentro. Di lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaan kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak kuma. Palubusan dak kuman. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken ko ano. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadal yo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang day ka, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayo nga agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay. Saan mo't ket di, Nemya?
Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganan? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dinuman apakay sadsadam. Adto'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kaming kiniading ko. Kat da kayo ngay nga kapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matan tatang. Agigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasaya at mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wen ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo tatang. Padasak tumanan nga awagan ni nanang. Barag makontak kon. Kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wen ngagpay so tatang. Sige kit din. Mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko. Ken amangan numaladaw kayon ang mapaniti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumot yung mawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak mo't latta. Saan ka naawat iti nagaplayak? Isong agsapsapo lang pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yan tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapol na. Nasaya at mo't tanalagip mo ti imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensyakan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwar tayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adaak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita. Ngam numarigatan ka. Agawid ka dito lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nangruna ni tatang. Imposible mat ama aramid na tikas jay. Di mo pala bagbaga day ito abanag kinitatang Tamangan no ad-addang agliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupudnuwan no saan ti maipapan iti day ta abanag. Husto ka ading ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaro na subjecta. Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid Wen, manong. Oh, at to yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin maun, tapno adaramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Pagyaman ak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itangal daw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti dalag ti asawak.
Saan, James? Saan pa yabim mabait ti 5,000 tirimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo, Dispinsaram ko maa, James. Hangam, panag ko na. Talaga, asan ang makontento ti asawam, iti mapaspastrag ti negosyo yaw. bayan nyo latan. Sarabale, adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangaruna kat adayo kada kami a pamilya na. Magan ka ka din iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniin ta naimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita nanang. Awanan serserbik. Di ka kumaagsaw iti kasta, anak. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatag da ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka ba ulak. Pasensya kaila ko man nanang. May kawak lang amin una iti kastyan ang panako. Panagrik na. Ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo ap. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat yun. Ngum umad-ado dagiti mangibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadenden na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kasta nga agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo. Apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matlaang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni nanang. Kat adday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinimya. Ano ya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Ala, amangan no umay tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Barang umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyaman anak nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyaman anak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok tinluto yo. Naragsakak kunam ngam nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta ama iliw karagiti duwangan anak mi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga runtakas na nga agpaiso na na. Kas nakon, di ka agpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man?
Sika ka din dayta, Melody. Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsa ka na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman na, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mutlaangan asangputan ti pamilyam. Kinapod mo na. Sa anak pa yan nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ka aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anya manday ta aparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako na. Iti kada ki di syudad. Nariknap ti talina ay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lata na basta. Ibagam no anya tinapasamak. Diya ka muno kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasa kun kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Ano? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka? Kasalon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dakto matlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Ano niya? Apay akin lahat niya inawis nak dito restaurant, Demian. Ada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya day ta anamuan? Amangan mat no chismis lang day ta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko na. Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ijabalay na. No sinurot na ating balakad ko kenkwana. Jak maawatan. Ada ka di parikot. Dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arodan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak tad kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga ron. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak ken kwa na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagan. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanan, di kayo matagtagari. Apay, adda madiarikrik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anya ti kayat ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya.
kasano ko pasamak na ita. Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawan. Iso nga rod ako nakapaliwam. Palutputam kit di. Nupod no ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko ng mga ibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa baling titigtignay mo. Apay ang alamis kan kanyak. Awanan dahil di melody nga inayat ko itinapod no. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya, Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pay kada kayo kadagiti anak ta. kaya't kung ibagam kanyak ti kinapod no. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wan, pudno. Agdadag sanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya, Saan akon nga interesado no anyaman ti naidanon kan ka. Tinapatag, na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikog ko. saan melody? Pangasim. Agtarinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kun to apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikog ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay apumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak ko maanak ko. Diyak ingagara akas ti pagpanagan ti amin. Nampatsyan nyo manuwan no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakasiga po itikas diya kasasad na. Pakawanan dak. Kas na po na akon. Diyak ingagara akas ti pagpanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Agtinulong kayo nga agkabsat. Agpinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagitidwa nga anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanan. Apay aramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na ka na kaya. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pa asikalaangan tinamnamaan da. Una na, ikarigata. Tulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pare James. Doon tinainom mo nga ara. Tagkawa na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam Melody. Itaang ka sa pulak ti panangandingay na kanyak. Apay pinanawan na. Nagsakit parialan. Nasakit. Anyangin nga go, pare. Kuanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamaisamlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagadalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masas anak pare. Nagsakit ti kasto yan ang banagan ti pamilya mi.
Kabala ng sangawan. Kasapulan nga awatin ti kinapudno, pare. Balin ka na tibker, para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Anya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit kasto yung impalak am ti gayem mo ka na kami. Napaisan kami pa anak kasara. Pinanunot na kumamat ni Marik na iti anak mi. Gapo iti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan ni tinakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti Marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tap no makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag, numapan ka ijay. Anya. At ti kapem, tatang. Inyigan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yo ti agkape. Ayaman ak yun isanak ko. Apaya kaslan daliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di ang marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatag ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatay iti anak na. Kidawak ka na kayo nagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo lang ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Sapala ko mata makaamiris tumot lang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Hanggang ikarikada kayo. Tunuyag ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta kapanunutam, anak ko. Payam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba, anak? Tatang, nangag ko ti saritaan nyo itay kini Yunis. Di ka di may papaniti inayo. Asensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat? Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Oray kasi tinaramid na. Isumtulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko ana ti panang isukat na kada tayo. Barokan, anak ko. Amok asaan ko na mailimod kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat tima ko na. Agtitinulong tayo latang. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Yunis. Kat ure kas ti tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko.
Itay kapaya sapsapulan. Apay ka din, nanang. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan ako. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pala naiwak si ti inaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatak. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabagim. Kastamot tinig o siyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Dakmat nga min maliklikan tagpanunot nanang. Maladingitan ako na eh. Tikas dyan nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak. At dantulat tamot na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patpatibkar itirik na. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka din iti kunak apang ipanakkan ka? Lemia. Sa dino ka diti papananta. Sigurado ka? Ang mabaliwan ti kasasad ko. Gapo iti bagbagam a papananta. Wen, James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan. Mabit lang nga ro, tenak agpelas. Orain na ko niti salas. Tsak na yung pagarop ni Mia. Dito'y kayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kaya? Di mo ka di kaya tagyan dito'y? Saan matakas ta? Nasdawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapanak iti kasasaan dito'y. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito yan. Awan anyaman na, James. Kat, anya nga iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Ken kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yung tibus-busan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana bale? Adamat ni Lola yo akad kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni J.A. Kabailam nga ta, ti agmay-may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanan. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-anat ka nga rod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman na karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na kita anak ko. Babayan ka na kiti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo.
Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon. Makumikom kayo mat ngamin nga agre-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan na masapul nga agtrabaho kayo. Agpada kami ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bayan daklaeng anak ko. Napinsa akpay. So nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun is anak ko. Di kagdanag. Di yung kadi mapansarong karan ti inayo, iji syudad. Nabayagan na din na uding sa sarongkar da diti balay. Akadwa na nagiti kakapsatyo. Mapan kamin tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itak ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang. Di isukuman ti umay diti balay. Wan matkati Angam ulitek ti kanayon nga bagbagak kada kayong agkapsat, Yunis. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulata ni Melody. Aday ta pari Alan. Lalpasan ti panang masahit ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti ado at tulong mo iti pamilya. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni Bakat iti espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atras anti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak mo. Da kayo ba't gayam ita si Dagnanan? Kitaan dak ba't gayam? Naimbag man tanadlaw yu dayta, Lola. Amoyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kagura na ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Saan da kayo kagura, tatang? Karbangan yu dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumat kada kami tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti balay ni Rowena tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta iti anak ta. Gaputawan serrep na ka nagiti trabaho na. Agyaman nak, James. Mabitlang, inakayaban lagi ti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko tama pa kawan na. Gapo iti kasdi nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka. Naawat kong tikas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tainak ibaga ka da JR kan Yunis nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta dito salas. Kailiw ko idan amakita kan maarako. At ti merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Huwag ngagpaiso, Nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo.
Gaputa italang anak kasarong-karak kada kayo. Narigat nga minti anda pa nagbiag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadin. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan yung baga. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandak. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masiniga ka na kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawan ng dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Ngam, makarig na kami matlatay iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatag da kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apimman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaw na iti anak mi kenkwana. Ang amkit di, nagkidaw mo't lang iti pamakawan na itagabsat iti inada. Urekas di tinaramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da kenkwana, nanang. Inadalat ta, nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad anak ko. Katawan ba't siguro di makunan ni Melody? Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kenkwana. Nga oray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, masahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapoy ti kado dagiti trabaho. Ketuan na, pare Alan. Masaya at matanda ka. Tapno anda customer ko. Ay katuan na. Awan gayam. Gaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon ko latta, pare. O, anak din. Sumreg kan nita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena ka na kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka diti lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarong karkanya. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungada kita. Ket no mabalin, si kamat niya awisik nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman na, Rowena. Kaya't da ka kami na makita dagiti gagayem kan kakabagyak. Kan may sa, kaya't kaayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kaya't dakadimat lang aparakan ko. Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, umay ka, Rowena. Na ito ti balay mi. Ala, James. Agnervyos akmatan. Awan rumbay nga pagdanagam. Mabitla nga. Aya magdananang. Basta madagit anak ko. Danang! Eunice! JR! Anda kami! Umay kayo! Nay, at dapat ka kuyog mo ang nagawid anak ko.
Isu ka din dayta ni Rowena. Wala nang, iso. Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa basit makita na. Sana kas kanyak, namimpinsanan anay depti pa nagkita. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak ang makaamukan ka balasan ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabit lang Mangisagana ak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa po, kada kamot gaya mong dita. Kita umutlatan ni Rowena. Lola? Dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang? Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam, apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Apay, Yunis, apo. Kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan. Umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang? Pangasim ko anak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar niya Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo. Iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asa nga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kapsat ko. Iso akas deti ko nana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kapsat ko iti relasyon nyo kinitatang. Auntie Rowena. Sapay ko mga rod kasta. Jak kayat asyak ti makagapo. Ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Isakas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanan dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayab ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na kiti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, hanya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayab ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman tilutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Yunis, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam tiluto ni Antem, no na imas. Sakman langan ti agtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala, agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata magustuhan nyo ti lutok simple. Talaga mo't pare James. Agdenden na kayo gaya man kini Rowena. Isumot lagay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena itinapod, no? Ikasar kong tumot laeng. Ngam agurnong kami pa, tapno at nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg. Katag kinkinawatan, kan agpimpin nateg kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol, maamon na, pare? Sarabali. Naragsak mo tan iti sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asa na nasaya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, hanggang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayate. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng.
Magsarita kayo kini Melody. O sige pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ni Gibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matay? Kastoy, mayat tamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay? Mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makita mo. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kadak ngayon ni Rowena. Kapot agas sawa kami ton. Anya, kayat mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agor nung kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda baga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti bagam kanyak. Naklaatak iti datang ng bagam anim ya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindoblian kanyak. Wen kaputaadan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matla nga subyan ni Melody. Laglagi pam nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subli tinapalabas. Gaputa adon dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't ko la mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dakiti anak na. Iso ada kami ti rombang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan lang iti magakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak ad adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadagi ti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tadlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina, dagiti anak mo. Anya? Saan? Tsak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka di ti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduun na yung tinainom mo. Agurak ni Melody pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanagiti anak ko. Nga oray nagpapakasyak. Saan na nang ikaskaso? Ita, kayat na tiyag supli. Anya? Tay talaga yan. Katawan mo't maramidan na. No di mon kayat pare. Isuasan arumbang agbartag ka. Awarin pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Dapat kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kayat ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan. Makibibiya nga kada kayo kini James. Rowena, Anya ka diti kayat mo nga ipagkat. namuak ngamin. Nakiwin na suwas ka kenkwana. Pudno day tang. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan na mapasamak da iti ibagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan nagtumot laang ni James. Jak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang. Iti pan nakabukol manan ti pamilyat.
Kunantan nga dapuntom dita. Ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gakumot laeng iti pananggulib idi ni Melody ken kuana. Alan, Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti sa nga impay ni Melody ken kuana. Ken naawat nanti amin. At amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. diya ka mo, Alan. Aklona. Ay ayatak itinapod no ni James. Ngamrombag nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramidak. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin na swas kini James. Kaya't ko lang ang amabukal man ti pamilya mi niya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pa'y? Ngam aramidak to dayta, inton sinaanan ni James na diya babae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay a babae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pangasim ko, mama, tanak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik-nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka day. Husto kayo, nanang. Nabalag hindi ang gundaway. Gaputanda ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksit ka na kayo. Ngam awanan, pagkiwin nasuwasan kanyak, gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Tinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon, gaputanda na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman, gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dahi tingin naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patya kasaanan nga agsubli ni Rowena. Iso nga awan mo't nga rudan serbiti biyak kanya. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat ngamin ti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Ket kas anak. Kayat mi kumamat ang mabukal ti pamilyami. Ngem amo mi asanan ang mapasamak deta. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin na paspasamak. Kan may sa? Amo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya, Imay kami kiniyunis. Nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. anya ti mapaspasama kita kan kuana. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kan kuana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngamamok. Ay ayatan niyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di na ako pa. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti posok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam.
Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito'y balay? Agyan kami dito'y. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon, apa ikasarkan ka. Lading itak Melody. Ngayon panagkunak. Naladawan day ta para kadata. Saan kan nga ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip ka mutlatan dito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo itikas di nga inaramid ni Melody. Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali ang lalaki dito'y balayo. Bayam laang balasang ko. Ni James nagdesisyon, iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simrekan da Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samot tan ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no ay nyaman ti mapaspasamak. Sige nga rod, nana Diling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody, Alan. Idaldal na maten ti bagina ken ni James. Idinto tasan lang arodin akayat ni James. Nalabit akayat namot ang mabukal ti pamilyada tata. Angam naladawan ti amin. Sahanan nga ayatan ni James ni Melody. Gaputan na ibaw ingan kan ni Rowena tirik nana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ani James tag desisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Hintayo sa rongkaran ti water refilling station da James. Ay katuon na malaw may kabarok. Tapno makitam, ti dakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsadon, sipon na andan iti trabaho dagiti agkapsaat. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rejay, tata. Nanang, anya ka din ti aramidan nyo. Apay nga nyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabailan nyo ka di, ti makikadwa kadatatang kan Auntie Rowena? Eunice. JR, siyak ti rumbang nga ikasar ni tatang yo. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang ang napanunot yu dayta, nanang. Italang amin anak miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayata. Dakas ka di no kayat ko ang mabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kaya't may mat ang mapasamak kumadayta, nanang. Ngam narigaten. Gaputan na gadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Adan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga adan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sabali itan tay ayatan na. Daladawan ti panakaamiris ko, Nemya. Nudyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga kastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pabasulan unay ti bagim kadagiti napaspasamak. Ornosem laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimot dagiti dua nga anak mo. Numaya dayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalaangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagi? Gaputa siyakmat laang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwan nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James.
Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan titawan ti anak ta. Apay kitin nga asa anak ka sigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw day ta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. So adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man kit ditara ko upan ka. Ay ayatin ka unay, Rowena. Ay ayatin ka matunay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yun, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo aduha. Natalnan ti biyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da dito eh. At dada ti sa bali a lugar nga agtagtrabaho. Amok day ta, James. Ada komunikasyon mi. Gaputa pa sa raik kandakmat iti kwarto. Ngam, saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram. Kaya't ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay lako ma. Taagbalin tayo nga agpapagayam itilaksid ti kasjay a napasama. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti dayta nga imbagam. Uwan, Rowena, kat panagnikak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipo dita, agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta, no maamuan daan na ornos tayo na talo. Uwan, James, naamiris ko nga min asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramida. Katagyamanak, gaputa pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Huwag ngagpaiso yunis, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wen mat tatang, Auntie Rowena. Ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Iswano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Nagyaman kami no kasta, anak ko. Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasaya at kami latta, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangailangan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang solbari ti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Da kami kat di ti rumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirik na yo? Maululaw kayo kadi pala, eh? Bayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang ti pulang kong ti binulod ko abiyag. Naragsak akong. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada Melody. Di kayag sawi ti kastanarang. Kaya't na kayo pa'y amakadluay ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wan mat namin, nanang. Di kay kumaagsaw iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anat-natan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pay. Sika ka di da ita, Melody balasang ko. Wan nanang, siyak da ito eh. Apay, saan da ko na mailasin? Dispensarum ko mabalasan ko. Diyak nga una yan makaipasir. Kasta ka din nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumreka. Awan nga rood. Naimbag man, talalagip nak nga may sinarungkaran. Nadamag ko nga min anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Kan,
Alag mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga dakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputan na ragsak beton tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita Melody. Papasya-pasyar ka lang dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala ngamin imay ko ginatang dito'y isong daa. Nairanamot a nakita ka. Di ka man. Kano in libre nakpay nga rod iti merienda. Basit lang dayta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputan na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsa ka. Gaputan na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Ken, agpapagayam kami pa yan kadaruwena. Ay na nagsaya atin adamag dayta Melody. Kasta napimpintas metlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-im asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, intakarudan. Agawid tan, gaputan nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito'y mall at t-shirt para iti asawa. Naimbag mata nakaawit kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Uray da kami tatang. Kailiw mi matan ang makita ti kabsat mi. Wen tatang. Ken adda na patag nga ibagami. Anya dayta? Iba kayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang? Ngem kayat mi asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami mo't Okay lang kadi-kada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaan. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Makapasuron mo't ni Bernard. Kung ano nga ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Hello? Anya? Apay nga dada dita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laang. Happy birthday, nanang! Adda kayo amin ditoy? Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, Jack, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jack nilamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto daytan. Intay kat mga nun. Tamangan no agbaaw dagiti ay sagana nga adu amakmakan.